Mauliati Jehovah di parsauran nami marhite pertangyangan nami borngino di sektor sadaon. Secara khusus na pinangido ni natua-tua nami o pumima burusima jutak. Taksegudang bepartikian na di ingananon. Ala sa jo tibana tinggal rab dohot yanakon nakpahupuna diluat na holang siya ingananon. Alay si hol marohana marsaor dabrohot huriam songod parsauran na nasa lilingon. Di si hol ni rohanay maparjupangan namion. Maudiate matuhan. Atik pigudang si parukil honon na alay ang wasihol ni rohana di parsauran na songono dakyalokang. Ala ni Tuhan pakulingi mahami. Jongjongi maparsauran nami. Marhite hatam. Lumubi na tua-tua namiyon. Di bagasan Kristus Yesus. Amen. Tabuka madihita hata ni debata. Sian buku Parjamita Bidusada. Ayat 12 saharo di ayat 14. Parjamita Bidusada ayat 12 saharo di 14. Dapat? Baik, nak sudah dapat bereng majulah. Oke. Hujaha madihita. O manang marsorik-soring maju kita perjolu dah. Hujaha 12 jamu 10 tolu. Hujaha mesti 14. Au parjamitai baki raja najulu gumonggo Israel di Jerusalem. Nunga huida saluhu jadi-jadian nakana terjadi di hasianganon gabeida ma saluhu nai lau salpudo jala pangaihon di alugo sabing doi. Ujama jodi ita salina ida. Isir ko dulu teh. Kevin, coba nanti buka dulu, baca dulu bahasa Indonesianya ya. Setelah Mang Pendeta baca ini sekali lagi. Au parjamitai baki raja najulu gumonggom Israel di Jerusalem. Jala direkoti rohaku donian manulikiti doh mangarisik mardongan hapistaran. Saluhu takana terjadi di hasianganon. Hape ulaun hangalutod doi natinurpukon ni dewatatu jolma manusia. Asa marhangaluton marhite sianakai. Nunga huida saluhu jadi-jadian akan terjadi di hasianganon. Gabeida ma saluhu na lau salpu do. Jala pangyayod dialogo sa bingdoy. Coba buka, baca dulu bahasa Indonesia. Kuat bikin ya. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan kuat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyesatkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesalahan dan usaha berjaya. Nah, nah. Jadi buku Parjamitaon di suraton sahalak nahya raja di tonga-tonga ni bangsa Israel. Isa mai? Sedia mai boto hamu si Salomo. Hah? Alai surato buku Parjamita sian si Salomo. Sebetulnya datang apa lah informasi lepas. Berkamu nama Bidusada ya sada. Ramo cerita maja. Sada dua tolu. Oma pakatayon ni Parjamita anak ni si David raja di Israel. Isa may raja si Salomo. Nah, saya berkamu nama. Sadi hari di surat to ni mana dukom matua mana. Jeyo pung mima wala do rati kipas matua songoko surat to non. Buasa surat to ni mana? Taboto do ise si Salomo. Seorang raja. Raja na terberita dui. Kali donai dukon si Saul, si Daud, si Salomo ma. Oma raja na terberita pada saat ini. Dukon ida kola terberita. Terberita do nalani habisukon na. Kali donai. Ai duduk ko di jalo mana harajau ni idok debatama hamba pangido musenau.
Api tau pengen ko kuliah do. Alai pangi di mana? Lemma dia bisuk. Asa huboto manibangin adenggan dohot naroah. Lapatannya dia adalah raja yang paling berhikmat. Ilio debatado itu mana? Napatuluhon. Ibana do raja na terberita tu seluhut halak. Sahat tu raja-raja sekeliling semua mengenal dia. Alam memang iya, nape raja namora do. Nasonang. Peko kamu nama, sikok bo ibana seluhut na sudi. Dukom matua ibana, ibereng ibana mamu sebuti. Ya tersaruwa menaing umur tahun, di umur 25 tahun, ibereng ibana matubudi muse. Dukom matua ibana buti. Boa ibana da jolo sebagai raja, boa ibana dihabisukonna, boa ibana dihamoraonnai, boa ibana diakasude akana adong dibanai. Merenung ulang memana. Ido imana mana perjulu. Memang anggo habis tarad do, molo habis tarani do ipangasaho jolma, laus luje do jolma, bainon ni habis taradi. Seberka kamu nama? Ai lam godang iboto jolma. Lam molo? Dalam molo. Ibana menterjemah ngoluon. Ibana da haru do honon, tumagom mau tip binoto asa tip binar soal hon. Haru goron coni. Alai hudoma di persita jolma do hamalon, di persita. Orang mengajar ilmu kemana-mana. Sudedo na tua-tua pas sekolah hogelenga. Dangadong na tua-tua na so semangat pas sekolah hogelenga. Alai ni berkamu nama. Lam berbisuknya jolma ida selesai di persoalan. Lam godang na binoto ni jolma ini lam moro masih ngalu tonton. Alai suku-sukuku. Lam malo jolma ini waeng bado. Tapi ada persoalan? Tabah. Ise mama negay negaron. Nama alo. Ise mama negay portibion. Ise mama ngersahi portibion. Nama alo. Isame mana tu titiki. Ay tole maha maloni PHP tonggo lau manigay portibion. Atong dia mana yang dohonon nah. Mulosongon do. Tang lulu api hamalon. Siluluan do. Wah sadakura. Kejar ilmu setinggi langit. Kalau bisa bergurulah sampai ke negeri Cina. Alam wah, dia tong doi, ndak sahape tu nuela dau pe, si dulu doi, akka parbinotoani. Alai niat si dua ini parbinotoani dak ke parbinotoan na berpusat maniat tu debata. Unak parbinotoan berpusat tu diri na sendiri. Alani doi dokon di mana ma, molo hola parbinotoani doi pangasahon di bejol ma manganeahi do mangarisiki portibion. Loja sendiri may bana bainon ni. Atok saya do parbinotoan, tahu. Halak na memiliki ilmu pengetahuan, hendaknya dia juga dikendalikan oleh Tuhan. Alani manang nabo hapi bagasan ngoluon, dang nai portibion, dak parbinotoani hape nai kom mengendalihon ngolu, alai ise do, ikon debatai do, gabe pusat ni ngolu ni halak na porsia, di sepanjang ngolu na sigano pari. Buhado hita mangolu di bagasan nasongoni. Ido na naik si barengota. Alani, silakanlah. Buhado akatabba parminotok alay toru sa martondi. Ido ba na muloro halak basa madok, halak na binoto, halak na malo, ikod da halak na buhay sisukunom ma. Halak na buhay mangajari ma. Halak na buhay mamudai ma. Unang gabi halak na mabay persoalan. Ay nga gudang nuaing, col maun hamalon na ipakibana holan na naing, madok si dokonon na ko barturohana. Alani do banda barani banda madokon, sudah na igabi holan mabeluja do. Dang na sol-soli mana kana masay. Alay do kod dihatuaw na ibereng imana mapurtibo naung godang menyalahgunakan di dalam segala hal. Ini macam na perjolo sian ayat na pasap puluh tulu na. Sama po saya 10 pak na yama mo saya dokon di mana. Nunga saluhut, nunga huida saluhut jadi-jadian yang akan terjadi di hasianganon. Gabeida ma saluhut nai nalau salpudo jala pangyahion dialogo sabingdoi. Salah dong amora? Badao. Namora do si Salomo? Mamora. Namalo, namora. Alay Roma ibana mo sa ititikon. Ay lugo sa bingo hape. Sude. Sentaran, ba.
Mamora zolma, ibu doa moronna. Nama lo zolma, ibu doa nama lonna. Kalimat Nobel gaima. Molo San Diego ma pemakaman termewah di Indonesia. Sagurang-gurangi hepenga paling wala di San Diego. Ang pero lu bisa nih. Atong molo songoni do unang olo beho diarsaki mananga habeta hoy baga sa Portibion. Ay marisuak sa bingo. Alogo sa bingdo. Jay alani molo sepa ingot-ingotom mo masude na baga sa Portibion maktahe hatsit nai. Amaktahe. Buasa may kotsongonon. Tabunay na zulo. Ay nga ni mati ba na sudi. Dukon ini mati ba na. Sahad diwa na madokon. Ay lugo sa bingo hapin naman. Ba, ito na nga nung magkasata. Mereka muna man wahay. Anong nasuliwat? Mereka maso. Sa hatsik-hatsik ningolum. Baya ko maso. Para liwat do? Lewat. Sa tabu-tabunan ni Alangmi. Lewat do to? Saunari. Sa dia gurang mo tabungan mo na. Ha? Ba, buwan mo? Danganong, sunok si buwan naman nga. Ay, ganito na eh. Molo sunok tabungan mo, tunggu lewat Portibion? Ba, umur manusia hanya 70 tahun. Berbatas do? Berbatas. Danganong tol mana bulak poso terus. Sudah hidup ini akan menuju akhir. Kan itu yang nguluton. Sabo-habo hape jago menjaga kesehatanmu. Tunggu ko maruzung. Marumur sadia mau nengok pung mema. Ngamar tua beho. Belum tentu sahat kami sudah lupa. Ay ngarong aku bereng 50 dengan betu hoki do. Kan ini lah. Dia dapat tanda kado. Tak masuk sahat betu sih. Dia mertua beho na tua. Dia hidup menerus ya haon. Ternyata lugu sa bingo. Raja imana? Salpu do raja nai? Salpu. Ay lewat do. Ay suna raja ke kalter HP. May berontak ko peda danahi. Saya waktu kamu. Posado pedi itong imana. Ay dukko ni potsana ba kerajaan Israel. Ya du bimana ba musi bereng imana makan haci di sudi. Jeneng dohonokku igeser imana manuek pengertian. Atong molo songoni do unang be fokus be ho tunai Portibion. Tanganong be gunana. Lului ma. Nikmati ma. Ala ingot. Akan na buhay nikmati ho. Semuanya pasti akan berakhir. Nah, so berakhir dia do. Hatani debata. Alayang ko hatani debata ho de rodi saleleng nileleng na. So nari si pilitomu. Na di Portibion na ko berakhir do manang na ho rodi saleleng nileleng ay. Bamalus mo pung meme mas una nakatangi terus. Dia masih pilitomu. Hatani debata do manang na Portibion. Hatan di debatai, berhenti menangis. Anong beo sa sudio beon? Bedo. Naburju do si Salomo? Naburju. Bedo ba? Sampai soni hatan debata. Ilian do sude? Ilian. Nan ilian di Tuhani pe maruzung ko? Maruzung. Tabereng. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Perkau nama, boy do mamora, boy. Alai unang alan neng lagi mamora ho, gabe mata hepe ko. Molo hepe ko terus orientasi, alan neng mamora, amat tapi nang, memang seharga duit na berengom mo. Kalau ni bereko boy ni amata, adang may bebe, tornimu mah. Alai mamulo marga doi holas ni roham di rumah tangga, mulai bereko amata, dak kepeng be. Tuhan ni mak sehat lebih mana mengulu dupe. Mah. Asal mereka berbeda. Ala ni sudut pandang mudo. Kerja keras dengan hasil terbaik nikmati. Alai mula hamorau debeko tujuan ningolum 5 persegam. Ulama mi unang alaneng mamora. Alai mula di ula mi gabi mamora ho ibaen. Syukur? Syukur. Atong mula songoni hangul songoni mah. Las dorham mulu markel leko, las. Alai, ya jari hodo geleng mi, ya jari. Alai dang sanga geleng mi, mabelas ni roham. Adong nasalah? Sesalamu mana markel leko? Dao, ngahu tubuho begel leki, hua jari, hutang yakor. Alai ternyata lo mau do diulah. Ah salahku.
Paulus mandokon. Paulus maniram, Apolos menikmati. Si Paulus sudah maniram, menuan. Alai si Apolos menikmati. Penuri ng nai, maniram, Paulus penuri ng nasi menikmati. Atong molosoni daksay sudah na taulay, boy. Ni matatado berhasil. Atong molosoni, boy do gabe sia-sia sudah. Boy, atong molosoni, ahana boy ulama, mabay marsangap de batamay. Pero kamu naman naposo namoray. Apa rupanya yang saya susahkan lagi? Akan saya simpan hasil panenku di lumbung-lumbungku. Halus ini Yesus. Pada malam ini juga nyawamu akan saya ambil daripadamu. Saya kamu daksa guru solma. Neng marsaka papungo goda ngalero tuani bornginon. Siakoy kokuwe tondimi. Torin na sudi. Jadi mo dohonon atong mo soni bohama Tuhan. Neng dohonon ni buku perpasal menona sonak sia-sia. Mula tu dia bata. Bema. Ay kudo ma. Najaga ni basa dengkam mardongan. Sinaga. Alay buhado pardongan ni. Abelas ni rohabo mamang tabaki kesiwam. Ay gudang guzol man manghian dongan manghiana kan? Atong mardongan do beho? Pardongan. Alay ngo ma pardongan ni pelas buha deng ganda tonggo mo sia-sia. Tong, jita bahat si marhoban ni. Abe sonari be mula matu namar kelengon. Ya jari horo keleng mina selengon no pung mima. Itangnya kokodo atau nga anak hurang. Dah do. So 3 tahun naik beho. Apa so? Boleh burju keleng mo bawa tersondi mo roa. Tonggo maruzukan non. Om mana yar saki ma hono ay. Tonggo maruzu. Perpegawat ba to tonggo maruzu. Atong dia mana hot. Tuhani ma hutiyo. Abe, saunari roba ma fokus. Atong mga benon mangihuto per bereng ma portibion sian de bata. Abe, inang buruar tayon. Buruar nang, buruar to nanggo. Boris lumorang. Geleng mo na duo. Bereng mageleng mo na duo sa Tuhan. Kaya biya duo narsakan nyoko. Ay ulo do berengon so na burju duay. Kan nilo na. Alai bereng mau sa Tuhan. Atong manang nabuhape pangalahon ni keduan, bero tarjalo. Iko tarjalo, ala nga sa Tuhan ni pinere. Pangiduan ikut dadan ada burju na duon. Ikon hormat to makna. Sudah do hito manang yakon ni. Atong so dia menon, so nakesiwa iba. Bereng masya Tuhan ni. Pangidua tai sa perdebatama. Biarlah anakmu yang 2 ini diberkati Tuhan. Sukses hebat ini nanti. Tapi hal-hal apapun yang terjadi, sudah ada mau berjuang mau maruzung gotong, maruzung gotong. Jalani unak pola harap sedia tersetoran. Kan itu pasah matutuan nih. Kan itu nih. Atong dia udah kendalina, mau fokus auto debata. Alani mau fokus doa mamereng ngoluo siat debata, hobar tu pengajak ngipar pengkot baon. Di si doau mampu mensyukuri apapun HP na masa. Moloro na maol songonon. Ala fokus sa debata doau. Tuhan ajari mau mengadupi na hacito. Molo fokus doau tu debata. Dang say birarao biaw mamerek pangalahon yun. Rok majo to naik tu hopung mima. Buasa masay marsak ko mamerek pangalahon ni anak mo. Alai bereko anak misya roham. Ay na burju do bapak niyon. Ay poda nasi tonggoy bapak niyon. Alay buasa madukolau bapak niyon gabi songonom mangalo cudi. Hazol maom may. Alay mo lo tabere ko sa debatano ay. Ipaluas pa bereng-bereng om. Alani unang besya ni bereng sa debatama. Tuhan. Molo ibay ko songono gelekon. Hobbar tulong mo ni roham mahuberengon. Iduban na hudok pajumpak kita gereja.
hati-hati ko songon na tua-tua, so tu ngasik tangyang mo tu geleng mi. Tu param mi, ikot tangyak pasu-pasu doho ilik-ilik tu de bata tangyak konom. Ay maruzung goy dokot Tuhan ni sude, HP ho satokin na inamalan yak kapartikian, mau lihat mamulo si martaba umurmu. HP dak dana ho margajang gopeo. Ngoluna pe pasti berakhir do. Atong molosongoni, apapun yang ada di dunia ini, selama saya fokus kepada Tuhan, saya harus putuskan, saya harus mengakhiri segala sesuatunya dengan sukacita dan bahagia. Uluanmu mengaliwati Portibio doho am arsak. Apa zonai? I Portibio peo ngamarsak kawal. Alaya hiramu mau saya doho yarsak. Ayah habi modalmu be. Mati doho mangulu tong bagasan arsak kacik nai. Atong molosongoni boy do marsak i Portibio. Alai ko marusung go sude. Kok kudo. Hidup saya harus berakhir bahagia. Kan itu? Atong di sini putusan ini dihalak ke manang na diho. Dia. Yesus nari cukup-cukup ni mau tuwa pung mima. Ba akhirammu do ngolumoni baga sanar sa manang nalas ni roha. Las ni roha. Abe? Atong molosongoni unak tabayar sa. Iyar sa kokope mu bedo? Dang mu ba? So yar sa kokope. Mu bedo? Atong ko dang ado, inambay. Saya mapikiri sa so, ko di pagkot ba tore marisuak sa binggo hape na. Ay so ko nalugo sa binggo hape na. Salpo do sudi. Pero kau na ba sunay? Unak pula daw sa tapikiri ko luon. Ngapi ka taon ni nang marumatangga? Ha? 3 tahun. Buha maho madala ni 3 tahun no. Ha? Pengantin baru. Salas ni roham na 3 tahun non, salpu do. Saar sakar sak ni roham na 3 tahun non, salpu do. Salpu. Saya dia mah hepeng tarnam moti ngai tiup na 3 tahun non. Salpu do? Salpu. Anong masuk salpu? Ay mah. Masih suku na may dah, hepeng isa mahira-hira ang gudang iso. Ba. Salpu do tong hari-hari? Salpu. Jangan salpu do, ino na kon di perpesal menon di hatu na sai ni. Lalu ko sa binggo abi na mangulu. Hindi ba nama? May ko kamu na mangain titik ngingolu na terakhir rai ibereng-bereng gimana ni. Ay nga dia botong ibana songod dia manipan hepeng na gudang. Tarbarita do ibana do sa raja Portibion, sudah dalan di mana ni. Ipa jong-jong ibana do bagas sore mat sehebat. Ipa do mu ibana do seorang 2 orang ibu yang namar soal la tidak danahi. Iber gimana buti dukum metu ibana. Dai pi HP salpu do. Ni mana buti? Lugo sa bing do HP. Atong lo ni lopik matangan. Tutuhani ma pinasahan. Ngabe? Jio pung mi madang ne patong otong jami taon, gabe paso jami tay pangido pertangyangan di jabuon. Kan itu na ene pangido do. HP law so jami ta ni. Jadi patong-otongon. Mulai borginom marsiazar Muhammad dok. Lau salpu do HP sudah Tuhan. Aina baru burjua mata salpu do. Kan itu? Mah, mau nak tangis ini nah. Nah, neng dohonokku. Buat salpu do karya ini sudah salpu. Nang dong. Jadi alani do. Saya ada nama silom mopung mima. Tuhan iko kuputut somma ala salpu do HP saluhuna iko lasma rohaku laho manguzungi akari hari ini ngolukku ibaga sa Portibion. Amen. Bereng mani burjuni solmon na rotu pertangyangan di jabumon. So habi dapat tokon. Ale rodo ni sudah. Roh ay hulala ngadong gon na sumana dopung mima na dia inna. Arong ngomong semua mana dopung mana ada sonaria dong. Bereng mana ni? Jadi omma bereng. Omma anakku, omma burum. Dan itu, ay kita pe duku bersita dani sondo hita.
HP pataru Tuhan iba gabi pandita so gabi tinada upung mima. Sonari cantik gona, berarti ne beruk cantiknya udah natanggon na roy baga sa choni ni. Ay hola moru baga mora tikitang sonor doho. Tido. Jedang boy dang berengomui 88 tahun uri. Ayarong konsol madak tahan menghadapi penderitaan, itu stroke. Masuk tuh kamar mandi debu. Pecah pembuluh darah ini saya. Honak pi debu terus. Batong sehat. Waduh. Ay ngapi hali hubigi debu. Nah kini ngat debu. Sehat doh. Masih pola marsak ko mamer pahupumi. Mangna so dia baga sarona pola marsak ko. Alay do komma. Salpu do habe sudi Tuhan. Ayatik pe merdebuan na. Tonggo sehat ibeko. Songon-songoni na mabereko bubuti. Jalan nabi na di parpengkot bau pe baga sakatuaw na ido. Aya sa pola ura ayarok songono kaci na. Nahacitan na pecium. Ibereng mo siya, madungan na magati man na siya ko. Bisa ko ba yun? Hindi ba na? Tapi anak po na iya mo siya, gabri sumago. Ka po na ba na marsak? Alina ko lima na. Ay nga margati ang bekaraja. Ato ay mapa. Alo ko sa bingo hape. Mana? Dangin ko ni mana? Tikiyaw, dangin ni mana? Ay mo lino ko ni mana? Di tiki ko sa chono ni natamba dorsa nga. Loro nakiningan. Ay marsak ko mana mamereng bangsoy. Alin ang yarsak nga ibebereng gimana? Ay nakatsi iroham. Ihianati anak gimana? Ay iro na ni alaman di si Salomo. Alay. Romay mana? Alo ko sa bingo hape ba? Lima. Saunari pe. Mabejuram. Huba gunang-gunang anak kokon. Hihatuwa ko ilo jayonaw. Dok ma, alugo sa bingo hape. Nga binayin nadenggan. Sonod do. Nabe, baru ita sude. Ba, tugo be portibio mangarsaki ho. Oy ba, nikmati ba na do. Ano bio. Dabu ma, masih berega sama mulo lang iso na mata baya ko mamata. Jalan ma, sudah lah pak. Ayolah buah apa tunggu berakhir ni mah. Kan itu. Baji apola si berswali behito. Dado pinamarsa, tunggu berakhir. Tong, alo ko sa bingo sudi. Jiwa. Marsa go beo. Kan berarti belum marsa go beo portivio. Memang pagudak kudu be pikirio. Ay nasa de pikirio to. Bama nakokwan nonin. Jangan kan anak bo bisa bui pikirio. Mamikiran mengalir warisan pag Ay kanino. Pero kamu naman da. Nagpikiran manakon. Bama nakokku kedua dinda. Apa Roma tuani? Jangan kan anakmu kau enggak tahu-tahu mikirin kau. Indah tuani putih. Kanino. Jadi anak-anak yang di sini juga berdua ini ingat. Semua pasti berakhir. Sudah berakhir masa kanak-kanak. Kalau udah berakhir masa kanak-kanak, jangan ingat anak-anak lagi, manja-manja sama mama. Enggak itu lagi kawan-kawan sekarang. Sekarang berjuang. Bagaimana menamatkan sekolah. Kan itu. Itu pun nanti akan berakhir. Kau kerja. Nggak kerja itu bertumbuh orang burmon? Nunga. Sudah berakhir masa sekolah. Sekarang masa kerja menuai. Kan itu. Sebelum menuai ini berakhir, berbagi dulu kau. siapkan setoran. Siapkan setoran. Kan ini. Karena semua akan berakhir, ini nggak ada. Jadi yang doon ni siya, lauk sa buah, godak pita ho si pakepengmu. Lauk sa dia godak pita ho asetmu. Maruzung deh. Lauk sa dia godak pita ho arsamu ibaga sa portibion. Maruzung gue. Abe? Cimulu maruzung go. Abe. Babor dorsa mo lang ni jam ito. Pay komoru. Jala unang be pikiri be. Alani sian sudut Tuhan ni mabereng. Mauliate ma Tuhan umur 20 tahun noy. Dak songo nak kadongaki hatop pato pijo ho bani mo mabti. Ay kan ito. Nih. Abi memang mulu binerang go amun kan ide mabaga nga ni. Ganteng si Gianon nih. Ganteng pe berakhir ro. Buasa perjoliban na mate. Kan ito? Marusung gimana sudah buti. Ito ay may nangda. Las buhay beko paturehon. Burju pegeleng mo nan non.
belum tentu mabalasnya roham. Kenapa? Dia malasnya roham. Ala dilehot Tuhanido, disarihot do gugu, hasehatot diho, sahat rodi tikion. Atau pangiduat tasonari tupung mimaon. Tuhan unang bepaluas portibion manorati pikiranna. Alay molotung ropiak ka si bolisi. Ay raktarorak kita si bolisi. Ay garutu si Job terus doro. Aja go si Job. Nailiak kuro bimana. Hosanay man na jago. Alay tu amat dokon nang goydang boy. Nah singi boy do botom manggolay ko hosana. Dao. Tapatan na si bolisi terus dumardalan. Alay anong ko nasuboy boton na siya kita. Dia mana suboy boton na siya ko. Kesetiam mutu de bata. Abe? Nyo sudah nadiar sakomon. Ipalos rongom. Boy may buati. Alay anggo hasatiom mutu de bata dang boy morote siya. Apa soni may sudah kamang dah? Boy do gudang. Manang nadia baga sa persita ho. Ula ko ma. Alay ngo ma, dang nalada po mui, gabi dang maruzum be. Tonggo maruzum. Molo maruzum go sude, molo dapo mu bagi-bagi kawa. Unak ko lako mangaltup. Holongi dong am. Akamat tapi, unak ko lako mangalangi luar. Ayang go sitam mo si pata manga nilapo, tanggo-tanggulo ibang iduho. HP ijabu sorong mangang mangnaha. Ipe ingot. Las buah tabu na maruzung do. Atong molosongoni nadong didibay ni matam ma ni syukuran ma pinake mai hobar tulomoni rohani debata. Ope persaurat taon. Las buah pe dengan di persaurat taon tong gumaruzung. Atong molosoni yang gumaruzung gon dia mabelas ni rohani dongan no mapinikiran. Basa boleh kepikiran mu benar sak rohana. Saunari, sa realistis. Atar 3 tahun naik pangido umurmu. Suku-sukuku lau marhua. Anggotong ko lau manabido sa kawan. Percepatlah. Selesaikanlah Tuhan. Alay mo lo nang pakyon ni Tuhan itu pero asom mo di pakyon na lau mabayan las ni roha. Ba mauliate mah. Alay ngo ma burju pe ho tonggo maruzu. Alay tu ma ko mau burju ibaga sa Tuhani. Alay happy ending ba mulukon. Jahatau merdusau holan na mga reaizol mahula. Gabizol mamarsak au pesiga. Tong maruzung ibaga sa kajahaton ni maho. Atong molosoni Tuhan umur saya ini biarlah hidup dalam kebaikan. Hidup dalam berkat. Ketika hidup saya ini harus berakhir, itu sudah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jalaima tujuan di guluta. Apa yang menaik? Oke. Nasama itu kita mulai sudah honota. Anggo pung mimau saya berpikiri di mana kita. Baru naik tutu saya naruh di mana. Tahu kau ni namanya tutu ada. Oru mau nak saya tangis. Aurok. Homolo hobar tu Alkitab do 10 tahun bonusmu. Tak pasu-pasu nebel ke ruhami. Jitu ma aku mabait congonon. Dia mageleng modo pa hupumon na belas ni roham. Ima bereng. Abe? Unak pola hatai nasingi. Saruba doi. Dia malomo ni roham mamereng na botar romanang na nabirong. Mamereng na botar. Atau unak pola bereng na birongi, jala unak pola komentari, na botarima pa bereng-bereng terus. Abe? Ate kamata dah? Dia mau lomor hama mereng inata ni halak. Ha? Danak salo. Molo mamereng inata na may bagasar roham, holan inata bayakon. Molo coba homa bayakon inata ni halak, ima hasisigam. Kan itu, ay na di siya muna mido na diyaw. Ito na mapelas ako, may mau bereng-bereng. Alay mo lo senasing go bereng, tapi sa itu, tabah. Sa rumah de moloro tu sektor seda, naik ko kubayak ko sektor seda do. Una kubayak ko sektor nasing.
Sega sendiri aku. Mah. Ano baru mahocong. Iba na jadwal marjami tapi dang ulau mengatur-atur mang na tu dia. Isi ba itu siya ulau. Atik pe mulai suku kamu na hak kudu mengatur-atur. Alin no kalau dang ulau mengatur. Lo ya terus jibur siya do mengatur-atur dia marjamita. Ati langi nang baru cuma ngocong? Itu. Aku lasro aku banang na ton. Mulai bahami. Toy mah nikmati nama sepeda motoron di kulikul tiba-tiba. Sepeda tong lucu mana? Lucu mana ti? Aku na lucuri penikmati. Ay nasa leon na tong. Adok supir ba? Nang ito? Baik, kamu salah preses. Nang ito? Lautu dia pe. Tak pola maniok mepi bana. Supir tonggo sonari 5 meter lagi nih, anak ini kan. HP lewat 5 meter, gimana sih? Dia jangan orang nak, lo sama benon yo. Udahlah nih. Itu sektor saya ada 2 naik. Mah. Mereka pun naik, so gabi tambah mau kau nih. Itu. Tapi saya ujaga dong mangan. Sudah gabi pasu-pasu. Mereka kamu pertanyaan malam, pertanyaan mereka kamu nado. Malang tidak ada ngolo. Hal itu aku tambah mau. Apa nih? Ini mata mana mengulu. Siat tuan ini binere kaya tonggo meruzu. Sunai sona terus. Kan itu? Aku bertu kia pindah doa. Atau mulai soni mulai sojo aku nangi mau nikmati. Jahamu be, dia mau tinggalin. Unak pulai do. Di Jakarta do nang nim. Terdo isi rebon nim. Ayon. Dia mau lagi Jakarta, apalagi sumpang kita. Jakarta bah. Ada udah teh. Di Jakarta dia. Jawa Barat. Jawa Barat na dia. Cirebon. Bah, boleh do nom Cirebon nim. Unak sun nambe ilo humando. Wah, sa bola do nom Jakarta. Apa sunai Jakarta? Pidu jam na Jakarta. Asa rumah di Pulau Hitan, dia mau tinggal di Medan. Enak. Di Medan ni dia. Tahu nak tori do hok. Kira 5 jomai memar mobil. Enak. Dia kita rutung dia. Ay, masuk gope 5 kilo, 20 kilo na itu bagasan. Terdokom mah, isi gotom nim. Kalau gotom ya, selesai. Neng dono kuasa talului do ay tonggo meruzung na belas ni roha mabine. Ay apola huruha. Abe nang upumima. Di dia belas ni roha mamma, maruzung apa. Dia mah. Ay las ni roha ni burumang congo pedang natangu ina pasupa kamu natuare. Ngailia bedia warta warisan dah ini mana betul? Mangna sama harta warisan kamu dah 2 me. Alai nai bereng gimana? Gok ngirohan nai. Kan itu nai. Oh sudah piat doi. Jadi yang doonok kita pesongoni mah. Mula dong jut niroham tu nai saping nurok pola ingon. Tonggu maruzu. Jadi mati penasaran mahuan. Bereng maruan dai putih. Lepas selalu mati biana putih. Pero bayanin nalai pertosna. Ala kaciti romu. Agan na tumagod do. Pas naik pertos nai. Roman do dadanay. Malati mato. Ngarobi ba. Alay mo pas naik tos sosaman non roda dadanay. Si maupan maruang paronon. Taba marsa ko. Jadi tumagod mapabulus. Tuhan marhauzungan do hape. Songo na lugo sa bing. Hupasaha mangulukot to. Hape? Asa ngata ko beda? Jadi marhiri pertanyaan ano sotok tangis beo. Nah, sabi. Soal hepeng na sumulak, ato ema. Ipaulak pe hepeng on tonggo marusu. Iro tanya ko ma boy nikmati. Abe? Pabulus malakakku Tuhan. Tupadang si tujuan ni. Jesi bayak konom mo sonari hatuamon. Adiga masaha tau. Tulabung mi. Oh Jesus ki. Inamat to. Tango sabi. Oh portibi narudopon. Nagok si taono do paru kilo non. Unang besenin mo be. Ang pasti no ni. Ala buhape mora ni Jolma dong ko paru kilo na. La buhape tibo ni Jolma jabatan na dong ko paru kilo na. Padi tapi dong ko paru kilo na. Tonggo ado. Ya itu sudah. Atau silang mi. Oh Jesus ki.
Ina ma. Badeno. Anong gusto mo? Dok man ibaga sa rom. Asa malu pakilalamu marhide pertangyangan no. Asa tabu itan mangan ay para diuwi dane. Ba. No. Ikolas doroam. Apalagi di pertangyangan anggo matorhubang idot to. Anggo minggu naro tu sektor sada dua marjamita. Ala ipangido oppu mima. Boru majuta. Betul so sudah lahi. Ino. Jasa bodom mujo lasni rohani portibiojo pertangyangan borginon. Yang go solas doroham abenon. Abeda? Je unang betu dak kini ngani laos lao peta ho sudah dang do pertangyangan non. Ternyata dong gode. Abe? Angga magelengmu pahupungon. Ay nama, holan natutun naman yang naso tola pumadok pahupu tu so. Kan itu na. Oh, tinangan nanggo nasi ngok udah hirabu hidup yon anak do parumemu. Upi bu hidup anak parumemu. Umurmu elu umurku 55. Anak siakangamu tolak po piao to. Kan itu deh. Itu. Dukoni kapahupuma mahuido. Ima. Baru nang belas rama merengon doy. Atok tangyang mo no mau liate ma Tuhan. Nga di pakulingi hatam hau marhite si Salomo songo na lugo sa bingdo hape. Las doro hakku bornginon. Ale rodo kagelek kudang noai. Gape rapa mi martangyang. Ija bukon. Ipe tonggo marujuk sa luhuna. Ay mula gua hamian nod na ba? Subuhi hami mudo mi sa torno. Kan marujung ko to. Kan itu? Kan marujung ko. Naku daw rencana mo sa toros. Lao sarok pe rencana mo sa toros. Naktola perjabo mabalajoy mo. Oh, pe marujung ko. Tanga doon na hot. Atong molosong ni. Loasaw. Tuhan. Roma dapot toko. Di bagasan las ni roha doho puji-pujian. Atinang dah? Oke. Ina marate. Takot adok sidona muna. Tayo ma. Martangyang maita. Mauliate Jahuba di hatam nong mamakulingi hami. Di sihol ni rohan ni opung mi maburu si majuta ko nasara marsaur di bagason. Laos tongom mahatamon marhiti pengalaman ni haporsiaon ni si Salomo songon parjamita. Na hubigi hami. Di hatuaon nai. Di ruji-ruji bana mo sa inguluna. Ay nasangak boy mana. Naburju doy mana. Namora doy mana. Raja doy mana. Didoki bana maruju ko hape sa luhut. Arong go anak kon na. Alay anak kon na ido mangarsaki bana. Songo na lugo sa bingo hape nguluon. Atong las ni roha manangarsak. Parbinoto hape marujung go sude. Jala songo na lugo sa bing. Atok tuna so marujungi mahami ro. Ima debata nami. Ikon fokus tu debata mahami. Unang be fokus tu portibion. Ay portibion na gok parmarahan, gok parukilon, gok sitaonono. Buy dui maneret tami siyakko. Molo hulului hami pe hamoraon, hagabeon, hasangapon, dohot habisukon. Puparsauliho kami may. Ibagasa sobanami tu ho. Asa mulu marujuk sa luhu na dong di hami parbinotoan dohot hamalo dohot hamorao jabatan pakyon nami may mabeko marsangap molo masapiak kasi taong nun lam marsangap maho Tuhan dang luason nami be diri nami arsakan ni alani pasu-pasu ma upumi maon sa iberekori mana tumatangis na sa lilimon alay paluas mahatamon marhusori di bagasar rohana marurati manang dia PHP nama sa bagasan nguluon marujuk mo sa luhut na alani mo lo marsak ibana nuaing unang loas arsak ni rohanaon mabay ni mana morot siyak ko dang say tumatangis ba ibana alay homa dapat tonon na jalatio pon na hamo na konon na maho molo marujuk sa luhut na monang maibana ala di bagasak ko do ibana paso-paso masuk dia kapoparan. Di ngolu na be. Manang nasongod dia pengolu ni sada do pangiduan ni nanamyo tarpaso-paso isari honom. Jalek kotorus do inamanggurasa irohana. Masu-masu su dia peparan.
Nangarong nagitik di bagasa rohanay. Di hatuon na. Molo marujuk penguluna. Ikom marujung di bagasa las ni roha, marujung di bagasa paso-paso kahatana sudi tu geleng. Atong rapoko may mana doho sudi po parana. Manak tu dia bimana non, lao madapoto nakagelenga. Dia mabaso ng rohana. Paluas may mana. Di bagasan hapor siyaw. Di bagasan pangaramotion na siya koy. Atong paso-paso may na namin. Hamonakon, parguguy. Marhasehatong may. So, ni man ang hamis sa luho na. Di boto ko do alay Tuhan, dakagwara kami sada-sada. Budang do karumatangga di sektor sa daon, naung liling marumatangga, alay nang diliak ko do pidak danak. Alani, fokus to ho mahami. Asaw nakwarsa ko kami no ni, gabi si pata ulo gabi lebahami, gabi daw kami siya ko, alani sihol ni roha. Tutanga mo maupasahat tami, sudia ka rumah tangga, na liling marumah tangga, dang dilili ador radobe. Berkati setiap rahim, agar menjadi rahim yang terberkati. Sehingga sama seperti malaikat Tuhan yang datang menjumpai Abraham. Seperti ini tahun depan. Sarah istrimu akan melahirkan seorang anak. Songoni mahata na sahat tu sudi ganuk keluarga. Alani unang luas mekkel. Ganuk ina songot si Sarah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Berkat Tuhan, mujizat Tuhan itu nyata. Siko boy patuduhonom. Patuduhom may itu di ruas ni huriam. Doho take anak kon di ruas ni huriamon. Diluat na daw. Nasa torus masihol. Didadanak. Asa sorang bi di bagasan rumah tangga Nabi. Sehat baik ka keluarga isa luhu na. Songoni ma. Mulutong adong alani hatuaon. Gale pamatang. Alani kaparsahiton. Pahisar. Paulak kasehaton nami. Sudi ruas ni huriamon. Asa sehat na sida sa luhu na. Kasi gajang ni umur masudi. Paso-paso maka na diulan ni tangan. Sarihonam maka dadanak. Dadanan na burju. Na terus uduk di hatam. Gabi paso-paso tu rumah tangga. Atong rapoko mahami sa luhu na. Rapoko manang bagason. Di bagasan Kristus Jesus. Amen.